Ababona imena hoe, je tonu sen diwe. Tonu sisi eno de ndebu sigbeto wa, eno de mekwa. Ama eno de ya iha meton de yokhlewe. Me si husen gbeto ganje gbe so, me de vona sen vonu gantona hoe. Kwa barora santa de yin wenu mime lobo eno khode ba kunu se de gbe meton e. Mina hanundo Tite chapitre 2 verset 9 à 10. Et oui, on quand mon lait de na se tonu nous gagne ton lait. Bonayon nous yedo nous bime. Yedonano vetoli nous gagne ton lait si hoa. Yedonano rizi gagne ton si nous deboua. Eyon wa yenano dekhle we binudo. Emi mendagbe. Emi do gbeji. Bonu melena si hudo sisi nous klome do hodo mau. Memle gantan miton ou wa do nous bime. Ami. Eyon de sunu yena se tonu hu yena savo. Tonu sisi a lide wa lebno klame yi nunda gbeme. Atesindo teme debudu azoto me do egbe. Nu asihu sen ganto ele gandio poton sisi kwa. O me jawe sole yena kosusunu inkotwe. Yena sen wilo mondo Jesus sin kome. Hun banu yuen de na soma ansi husen u kontatwe le gandiro egbe yo. Wazuma no da konu wezina dimbodo jamio akuno toni jetanu wezina dinu anasi husen gantwele do nu bime po walo dagbe po e ha dagbe po bona rizi ye a bena inu lo bona vivinu ye be na ko de dagbe do jitwe do ami do fi de buda de yo medeze wetu egbe ton sise tu egbe ton damno rizi me egbe a o ndo ena jen kunta ba mera birama no kunu jame do gbeto dagbe we ayin do Jesus sin koma do medele ti lo bonodo azakwe chewe a unsi reno bigle nsi ndu kwa bi e o yetu no edo ede a no edo ede na ugberopo so no mede voir biblon ye wa ma kwacha ye o ede de mon kwato no na ho lo bona mana ton sime wa do no imbo edo dai si gantwele lobo senye di deje hagbon e so suo gantwe na ho bo de so na inu konto be na sewe gbomo enda nan seme kaka sayiwe a ama gantwe na ho wire suwa anawayi nu konta wire sunayi azakwe gan do Jesus Christ sin koma ami terunde sewe ade gbe o ewe na yin han lo ba na jiso do nu kon yi tu na be si fine lo ba na yin nu kon lo ba na gura da do Jesus sin koma da gbe wa de nu gura lo bo mesewe o bodo gantu la siwe bodo bi blogbon di de bi awe gbon o mawu na da cheji banama joton lo bonadu onwe we da gbe wa de nu gura mawu na do ajawe do agbangba do weziza nu le do Jesus sin koma ami eri se tonu eyin peje gbajo ha eyin faiblesse nu megbere ko ha amo nu yuen da hodewe ben afo ba no de eyin walo ba no zan Rando commentaire maintenant de nous beau et leur pour des héros et leur pour l'enseigneur, j'ai choisi d'obéir. Le bakaba de coton tout là. Et ni c'est nous beau l'encoton, et ni c'est d'agbe l'encoton et béo. Partager haye. Ou abonner ou nous c'est non. Nous ayons tegbeo. Ananomo nous beau le si ora santa. Fifa akuno toni podoe. Nous anui. Lobona wa, lobona de kunu. Le Jesus sin comme mi hodede. Ami.